ka Jantia Youth Federation ka wi na ki sen bhalang ka wapat ya ka bha ka miat ha ka imlang sa alang ne ka singi dadap ko khat khande snem i chakri ya ka riwa ka jaj bru kam chi benta wo pen em vrom ya ka ni ka singi ka sen na pan man go ya ka essay competition da ki phaungut ki khnro khlot ki wan na west kam jo na East Jantia da ya wan chim benta ha ka ni ka essay competition arjar phaule uma OL teryang uman u president rangba yong gani ga sen hawa e ya iklam da yero u ya ki wan ya chimbanta ha gani ga essay competition da ong u gani ga essay competition man go ka wi na kilat u penyo ya ka sap ka phong ko wa e kerpang u blai ya ki u penyo ki chaka perthai da ka tho katar da e khuble u la ya u principal kamjo ya ki wa pelai ya ka khada doloi law college juai ki wa da cha snabha ya ka sen wo penman ya ka ni ka essay competition ha ka ni ka college ne ka si akan diterik yang mana ekos yang ga si wa dap senam ngaseng yang ni ga janti federation of kat kende ligi senam ta hawa i de chim ni ga ni ga senjam ngo penman ni ga essay writing competition ha ga doi lo college jadi penman yang ni ga ni ga essay competition man la sipenta ngo penslur jadi kena pure yang dari grup jantia hago ye sipenta gi hamtam hagi ni kinja competition di essay writing competition ne benta wo penslur yaki wo ye sipenta gi hagi di tawan le di competition juga naw le ni ni